tabuk sesuatu खेला सेंग्राखौ गल लेले मालायाखौ KTM dong ya go ball naik toke gol horka bahaja nama saya ko dongos kurungi yes lo kesini deh pori ada kisah call mantan kena free kick maka kasya saya yang free kick ko bahaya mo KTM tim ni kasya free kick maka KTM rock kamu KTM oh very good shot belai kena tusuk ke tengah shot demani gol dia gol sangat tilai tangga gol bong dia ayang ko KTM guru ni je pokro ko khadu khaza ko belai keren khadu Family ayang ko bola pakai talaga goalkeeper shot kena ka gol dia ano hai gol ka oh belai bahari thang bagi foul mandat na ano hai KTM ano hai kasih free kick mangpan di luar karena cok dari bahaya yang mau saya bu headi di luar karena masih bisa dong bos Kunian very good passing channel yang item kano oh belai ke kahangkanya raka gol na save mereka out through ano hai KTM rock out through mangka kasya mistake kena ano hai dongos kurungiya ko ball Judge number 18 borok karol kaisa foul mangka sini Bosnian rock Hypano ho foul no kick bunai Judge number 20 Bosnian Don Bosco belai naik tok baca panggung di shot di hoka yang sebenarnya tidak sabar family ako ayang ko karong isopro ko yung leka ay pa no out naman kasi niya ko bina mining mas dong bila kay kereng may kereng sini hey chana na ikorang nang all on the board pa mo kumo knock out for the tournament sini siyang sadak manisal bahagian nomor saya ko tabu kadora bawa nyen kacik lajak ayang satu kata kaya di horka KTM